Brasebetwem no enka yenyiwo mu emfiri ye Brasebetwemfo ni mu nemu no wo mu a enye Brasebetwemfo te sese ne yi speaker no saa ene nka enyi deputy speaker se ho sansam Ganadishe bi atro madwena yemfiri mu na fani emepie mu ewo ya police force aka chi wudim se nche bi a ena beto dwa chemu se eye bullion van attack e course so afie twem no a police force na bi ensu se omo ka ho bi e kwa wi ase ne mu mienu de ye bo omtu aku omo police force che se omo do omo kɔ na afi no omo adu omanim na omo akɔ kyerɛkyerɛ ye ba bi ankrofo bi hye e kwa wi ase no nkrofo na tututuo ama saa police force mienu esusu se omo aku eye nipa bullion van attack no police ni na ka ho bi no emprempem mu mienu nso afiri madro na mo nsie do na enumu na eye season security analyst ye Adib Sani e de atudua chem se ye de asam kakra no ka che eye IGP eye Dr. George Kufudam Pare de atudua chem se papa yi ensam na ekoso no se binye se Ganadishe ehunu ye obi ehunu ne ekoso ne mom na aba ne se ye se dia na ewo se yedi gu eye susudua so ye Karima Makari Koko na fe hwe ne bekoguo na bibia so atumi akonkan wo che se wo mu a edidi tuo ekọ eye apolisifu ekura tuo ekọ hwe eye akromfo na fe no ye se ne ma hwe nyina bi no ewo se mra no bia na ye hwe se background check ye hwe se ono kra na se na ne niema tie empo no se na ono no nsusu ye tie se mpo na ye na se trem tie sa die we ya die bia wo se ye koso ye pa se ne be ya ebekwa wi ase emfo ha bia ma ebi so we se na niema ekọ ewo ma gane mu a anwe ye na fe ni anwe ya posifo yi a anwe ya dachi bi na kwa kofa asem aba ye nkasa kra na yesomu a ebeji ensem to no de ne nsem wo kan na etia eche se sa de ne ye hwe se na be ya bibia betumi akonkan yen share the recruitment regime. Your processes be brief, exams, assessment, any background checks. Before Omube found into the police, Omu year background checks be brief to establish whether truly who are integrity, no, only criminal past, only drug use, only member of a gang, Omube interviewee or family members, Omube call or school mpo. Where is what makes you the suitable candidate and recruit into the security services. But maybe some question is, to what extent do we conduct our background checks, no, especially in the wake of protocol this. No? Secondly, if they must qualify, then they come in and get tainted. So I would suggest periodically a police for especially for those officers are assigning high risk duties. Background checks deal. Onipeti ni ken a season security analyst ba ho bombo mu nsam dia papa onimdi omu pa Adib Sani and edison semwe atudi achese de da mpare no wotre no se ade we onhwe na fe onhwe bio se na be ya bibia nso no ebetumi akonka na every mu na fe ne yengro mu ewe cement ho sensem mu na o my Ghana mu eniema bo a ekoso no de enyere de ese ja na na se je na latest one pro ba ka ho we ye brand new krenkan so cement bu a Joy News ehwehwemu a waye HSM ebetumi akosoro efiri ye na wotwe ye besimu mu na enum sensam na tesekana de bi de tudwa chem se no kranya mianum ne ekoso no yade bi hadwene pa HSM o my Ghana no ade bia ehwutu ade bia ekosoro ade bia eyade bia epegya ne homene so na anum se o my Ghana eto bi 45 Ghana cedis ye cement no wode atudwa chem se from next week ekona de cement no bag ba ko bia no obeto 55 Ghana cedis na eno yade bia akoka ho bia ma wona esidan de atudwa chem se akoba ne se yesi wo mo esidan de ene abosia kra na ombebo na fem de suom dan de bomu no wo a wokọ ha dan wo a wo kwakọ ha dan bia kwakọ tremu a woni bi no umom ne sade so we nyina eba begu so na eye Richard Adas eye obi a eba eye building materials niam edisi dan de papa no wodi mu akotene pa e wotema nsem wodi atudwa ebini. I mean, things are not becoming easier, it's becoming more expensive. And yet they say we are sitting on a gold mine. So where is all the gold? Where did it all go to? And making us suffer. So, Governor, you have to rather ask those questions. Are there a cost? If you talk watch your document say at once, the name increase at 5 cities. Won't it have an adverse effect on your stomach? If you were eating 4 balls and now it's 5 cities and you have to eat 1 ball, won't it have an adverse effect on your stomach when 4 balls will satisfy you? Anyway, it's going to have an adverse effect. That one definitely. The rent is going to go up. It's going to affect the what they call the poor man, his wages. How will he be able to survive? And yet the rich up there, the gap between the rich and the poor is becoming wider.
And on Tinano, no, and I just say a year rich. Ada said you to your James as Adia Yakaya, yes, Mitia, Eber from next week, Kuya, Joy Business, a year you would ever today. Walk on then a bear effect too. If it's only Panwakato, a yes, Mitia 45 Ghana, and a 55 Ghana. Now, it's already a quack with Dania. So the job was made 3 million. When the boss only a pigeon 4 million, 5 million. Also, clock at your crown, a Wuzu stand still, and yet there's a cost and Tinas Handy, one a behawo. Now, and no money a year Ghana this year being to Pono more a tot cementi at the Chinkobi song saying, never knew, now, most of the dear Chedier. Ghana Pennyful, me pamacho. Beside my same kakada, cement in ye cardi bar, and I say 2 hours. Cement ye and him say 2 hours. Ye pennyful, hey, Naya, you quiet this hour, won't be my dream, ye pamacho. Cement ye 2 cement war. We Abidjan, I cocassi or crass cement war. Abidjan, Ghana, ya cra, Caswapa, cra, cement factory or Asana gas have had a way for the Bangladeshi for the building material prices there. Dani deng na kwenim. Ene okoto adi now be 2-3 days na one a costo. Criteria cry omude man a costo obienim. Ya tufu a muka cry. Ubeti ane se deng. Ya tum ebi cry why and two. Na prices possible. And so no, maybe me feel think say aban otumi e no control this idea no. And together this evening at your margin a year joy business and if you more why the attribute him say if you now what you be similar a year cement board ebekosho and I just say Ghana this evening so at your margin afa e ho no na yam to so na fani ngram ewo esemfu from one acting director general at the Ghana Meteorological Agency ora Eric Asuman at the attribute him say oh my Ghana enhwe ni mu say nsutobere mu na nche bia no ye begura mu e ye May June July ne de usu ne betre ye pe ne be bia e ye nsutobere Begrum na akoba ne sey no na futu kakra e no de maka na de hye su ntoye no na na ye kan nyina ni say ebeye normal and below normal the ka kira ni say entom moroso bebre moroso nchen de ebia esisi da no na mum ni nyina mu emre so beto bia ebetimi de nsunsanso bo ne aba so da kope area honom no east coast eno no be delay kakra but baby to say bia umase no ne middle belt no I start to cry dada but nim pempem so pa de May June July so May June especially echo July no part of July na fe asati confirm na atikakra ansana yasen akọ September October November na de twakra ba de samre we say no ese ye hwe ho yi ba nsuto ne nsu shiri asemu and until no once some no dia to bia no dia to bia chemsa ban de obena fam de bi obeyese ne be ya betumi aboa no bo my Ghana ho pan afri ye nsu a ebeto yi ho ne ho atoyire nchem ne mom so ye Ghana de se dia to bia chemso so ya fam de no kopim nkrampuni mantemu a Accra regional minister in record what dia to bia chemso operation ye clean your frontage na chese clean e ye gates mu a wo wani mu a se ne be ya nsu nwura ne kotwoku ba bi nsu ne beto no emfa nsu yiri emepim nkan what dia to bia chemso se ye sa de we ya ebeboa ama nsu ne beto na so nya de ebedi ewu so utie ye regional minister o Greater Accra ne o kan say amanfo onye den omo nsisi omo mpotam omo nyi gatam omo toto ne mangu basabasa clean your frontage say ye tie sa sebi etu ho anamo na say ye tete ye gatam na ya toto ne mangu gatam a nsu no to a nsu ambo ne de beba gates ne betimi aso ama nsu na to abesen akọ si nsisi adan ansi ba bia nsu tai am fele nsu ne bekwa kogina bia a entisa no na ye bokoboko atene akopunum na say ye for na ya famu de na se aban tu anamo no ye nso so ye kanitisi ase a torrential ne ba e ka ye nkese enti madesrede ni se de aban ne ka no ye nso ya famu de ase ye se o mama no ye mmomode na ye nye and until no na owie no de to dwa chem so besre se Ghana de hye bia wo my Ghana mu de ene se Ghana metrio for de to dwa chem se so beto well ni parocras emre no kra no be se eye short sleeves kra na fi de nam kra za awuru ni beba no o se che se Ghana de hye bi mfom serious kra se ye beka so bia bebo ho no be ko se ka pantalon na fi wodi esi so ne je se o beka si so to no no hunu se awuru beba o ka se awuru beba onu hunu ne se ye so beto wo se this time round no ye mfom serious e fi so mo so no mo ka ebom pepepe yama woni ibikura na dwamu na woko nya botere na twen kakra nsu na bia woni ne yama no bikura wanti nsu na start to gidigidi ka na woka pake na man nsu de nyai ano kofamu a otimi atoa
ɔde sɛ wanamontuo no so nti ne titiro paa deɛ ɛyɛ yɛn man no deɛ wa yɛfa saa warnings na yɛ ana deɛ mo ka de tia ni sɛ ebi a mmere bi wɔ ha bɛka sɛ bi a warning bi na amma mu saa nti yɛba saa na ayɛ sɛ wɔka next time ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛti but ne nyinaa na meka sɛ ɛsɛ yɛyere yɛn ho na yɛma amanfoɔ te adwumadie no ase yi. And no, only person a acting general secretary, Edema, acting director general, Edema Ghana Meteorological Agency, Ora Eric Asuman, and the attending car, what wants and some up to a grano. That is why my uncle reading in Ewo a year our dimu. Now, a young marriage counselor, or you'll be out to for pan, or a dim when about what dim dia, or you couldn't pan. Reverend Cassandra Akan, and a dear to judge him so best. As a some of became on Yanano and Sipon, and Ma a nipabia, say. Ekobaso onyem na fe no owo a de anije kese ebre oba no titru kra no wo pema no wo cheso hawa hodo a ma afamu yade bi hadwene pa eno nti se wo yire ekọ awoye na se wo ba wo de atodwa chem se surprise no wate surprise no surprise se be ya bibia so betumi akonkan wo de atodwa chem se ye sa de we o ebeboa pa ne se mo ode atodwa ebini Bisa say na me di adwuma me ye me kopesika wo hen na me di atosa di ama me yire obi di obema ne yire sometimes no eto de bi enya surprise bo eto de bi nso a surprise eno kire say oba ne wa ya ma me meni so esan say ya na nipa bebre ni say oba wo ba ye ni nyama ne ba bema die say eba amba bema brabo mu a ebubu no edwodwom nti ebi kra na we kra na ye eba kane a ne nsa ka ebi kra so na wohia bema wonya na wa ma obema ebi na wohia oba wonya na wa ma oba ebi na wonyi ba ni bi na wa ma oba ni ebi so ma na ebi wo ho but circumstances around a kind of fast so wo your brain ko danda ne nkofo so nya ba ni kura bi nya de obewo nya de nti eba ni sa na edi eni gemu so eba ni pa na brabo edi eni gemu so ba ni pa no fidua ofim ebusia ofim nti se ne maka no if the means is there why not was se sika no wo dia adentina se wo yere ekwa wo ye na se obatwede mpunyakopon so na asomdwemu a ompe ya chede bi mfa ma no se ne be ya be hye ne nkra ne mu no de atodua chem se ye kan chede yi obi su se ade okoto bentry anase ade okoto ye kai bi e de ma ne yere anaje okosi da de ma ne yere o se David se bi o enye eye dansie enye kai to e na afi no enye se ne ma ne nko a ne mom no ade bi a obetumi aye ma ne bia betumi aye ni so bia no o se accepted eto de bi ana nkofo bisa say na me di adwuma me ye me kopesika wo hen na me di atosa di ama me yire obi di obema ne yire dan esanza wa ma ne ba obi nso be ma ne yire ka esanza wa ma ne ba obi nso respect o de ma ne yire no emu be do esanse ne yire na ama ne ba eto de bi a enye some material things no no de be ma oba ni momudie nanso otosa nyomemu wa brabom e ma ne yire no ehu se ampa odo na ampa eno no ode atodwa na ebra eye Reverend Cassandra Aka ewie ne nsem ne yebusa Ghana de hye bi se bo na ade ne se ne tie ni o yese se oyire atumi ekwa woye ne se oba asomdwe mu a to ade bi fa che no anase mane nhunu se ampa ne waye no eye na ni so na mo so no se nsem wei mo so mo sen ntie bia mpa boni se bia mi wa na me mo fa me ba na ho de bia ya be ma be kwa ba mo bi edi keke no eye ba oba bi o wate se oba bi a wa mane kuna kotoka ma ne ntino obi su tie chira ma ne ni abre good idea me ametu emere ewo ye Samsung say Galaxy S5 and S4 na wo so me to brand new one e de ma no and this idea dey so wo scan as o yere wo na to bibi mana eye da nkasa I'm say a good idea. I'm say screen obesi ni nya so eskasem se ska wo honko ade a na wo ye de a so a good say obey me kwara private jet na meto amano hey aboso me nkronye izo private jet na meto amano no money say kapa de kan ni kwasen ka ma ye adwuma because Ghana your system no aye din nti na say oba de say utimani fili man na ni je nti de wo no wona ya eni nti wo so ye na yi o ye surprise na ye fe be ma na wa adwen podo na yire no so o so be me bia bi ma na yire be man so wo scar na ho de be so de so ye man ni because I won and that form I won easy na mitumi bu ana so so asumjem dia be man wo scar so ye nyo de so so ma no
and together this year be an actual madwene efa ensemo a Reverend Cassandra Aka ede atudwa ebino na de so maka sene nyina fa ngo papa ena wo hia agu kai mu na fiatumi aboa ene koyo wona ne fa ngo papa odi gu kai mu anyim omiri bia wo ngine ho dene o how bia eni akire ntimi zokoto bi ena the DBS wo fishit me so na o peru fishit papa wanga sabetumi aboa na bibia so atumi akire yedi amawa ne nyina DBS kwa wo fishit awodo weather condition bi otumi gira no Eco Bank the Pan African Bank me so na open bank papa o mhihie da kwa mu kama o internet afi wo nsachaze ena ezo mu nam digital no mu se no o misi fire kama no enya no bini babosia so de o kedua no oye ya no de ma na afi so tumi konkana ka se achemfo pam was pam me so ne no mpem ya de sabio edam ya de na tete wo anase we pra kro ye ndressing fam woni nyina achemfo pam ene oba gogo government hospital ekiri ho o butua e wasantimenti mo be kama ena finance group me so no provision papa dia board dance ko na number bia be ko wiase nkoje pawo me so ko azata group na fini kwaje ni ma papa se na be ya bibia so no e betumi agina yie ma na bibia so no atumi aye very nice pa mo amodo messages ba Facebook nya no twedi ampo nyankopon hye ma wuja ke de lali tompo na fin uncle Joe no ene Sam Nicholas Rekon AP Steve na fe Yakubu Dombo te Kayira na Elizabeth Killis afia gentle ene Pato Laundry Services mu nyina na no baba shop no mu nyina no yeda mu nyina ase adaba kwan emamde anopa no sia kase amde bi nyina asie na kai se Facebook do de ko pie mu Mercy Alote ene odine woda happy birthday enkoma mate ko de hie Mercy nanama Alote na fe no bia gifty Alote na fe no abusuafo nyina ese omoma happy birthday kwabna Alote ene mu nyina eka ho bi ene Mavis Alote ene abusuafo nyina ese yemo awoda pa ditwedi amponyangopo wonhyiraw na fe wonyisa na bibia so entumi konkan ye frɛ obidi show frɛ amanfo ha ene bema kwan amamde anopa no sia kase nyina esi mi story so na ye ba kai se kroim nsem is up next misia mamu enitia ade na wisi Prophet Joseph Mensah ya obon me anese